predstavnici ambasade Indije i opštine Zemun, uvaženi gosti, dame i gospodo. Representatives of the Embassy of India and the Municipality of Zemun, distinguished guests, ladies and gentlemen. Poštovani prijatelji, uvaženi profesori, studenti, pisci i predstavnici medija. Namaste. Respected friends, distinguished professors, students, authors, and the representatives of media, namaste. Dobroveče i dobrodošli na događaj obeležavanja 154. godine od rođenja Mahatme Gandija. Good evening and welcome to an event to mark the 154th anniversary of the birth of the Mahatma Gandhi, Velikana 20. veka, kroz predavanja pod nazivom Mahatma Gandhi i naš svet, uvaženog profesora dr. Aleksandra Petrovića iz Novog Sada. a great figure of the 20th century, through a lecture named Mahatma Gandhi and Our World by our distinguished professor, Dr. Aleksandar Petrović from Novi Sad. From Belgrade. Moje ime je Danijela Janjić i obraćam vam se ispred udruženja Maja Medija, organizatora ovog događaja. My name is Daniela Janjić, and I'm addressing you in front of the association Maya Media, that is the organizer of this event. Koji je deo manifestacije Dani Indije u Zemunu, koju su podržali opština Zemun i ambasada Indije. That is part of the larger event, Days of India in Zemun, that was supported by the Municipality of Zemun and Embassy of India. Udruženje Maja Medija želi svojim aktivnostima kroz programe i projekte da predstavi kulturu, običaje i istoriju nama prijateljske zemlje Indije. The association Maya Media wants, through its activities, to represent and programs and projects to represent the culture, customs, and the history of our friendly country, India, čije je iskreno prijateljstvo dokazano kroz istoriju. whose true friendship has been proven throughout history. Ove godine sa različitim kulturnim programima u Zemunu, Beogradu i širom Srbije, This year, with various cultural programs in Zemun, Belgrade, and throughout Serbia, želimo da se priključimo proslave obeležavanja 75. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Republike Indije. we would like to join to mark the anniversary of the 75 years of establishing diplomatic relations between the Republic of Serbia and Republic of India. Naše udruženje Maja Medija je udruženje srpsko-indijskog prijateljstva i koncept naših aktivnosti se oslanja na promociju kulture, osvrt na istoriju, popularizaciju filmova i turističke ponude Indije. Our association, Maya Media, is a Serbian-Indian friendship society, and the concept of our activities is based on the promotion of culture, review on history, popularization of the movies, and tourist offer of India, Kroz prikaz znamenitosti i lepota te velike zemlje, podkontinenta i stare civilizacije. through a displays of the sights, beauties of that great country, subcontinent, and old civilization. U okviru manifestacije Dani Indije u Zemunu planiran je niz događaja kojima se promoviše Indija. Through this event, Days of India in Zemun, we have planned a series of events to mark and promote India. 24. oktobra u 18 časova predavanje Ajurveda nauka o životu dr. Gordane Marković i gospodina Branka Čičića u svečanoj sali Poljoprivrednog fakulteta. On the 24th of October at 6 p.m., we have a lecture, Ayurveda Science on Life, by Dr. Gordana Marković and Mr. Branko Čučić at the ceremonial hall of the Agricultural Faculty in Zemun. 3. i 4. novembra je proslava praznika Diwali sa Mohanji i Akt fondacijom i specijalnim gostom gospodinom Mohanji. On the 3rd and 4th of November, we have a celebration of the holiday Diwali with Mohanji and ACT Foundation, and with a special guest, Mr. Mohanji. U novembru su planirane izložbe kao i projekcije filmova i dokumentaraca u sali Doma vazduhoplovstva. We plan in November exhibitions as well as movie and documentary projections at the hall of the Air Force Command Building. A 6. decembra je promocija knjige Indija i srpska književnost dr. Nemanje Radulovića u biblioteci Sveti Sava. Dobrodošli. And on the 6th of December, we have a book promotion, India and Serbian Literature, by Dr. Nemanja Radulović at the Sveti Sava Library. Welcome. Čestitamo njenoj ekscelenciji gospođi Sudaršini Tripati na predaji akreditacije predsjedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću. We would like to congratulate Her Excellency, Mrs.
Shubdarshini Tripathi for handing over credentials to the President of the Republic of Serbia, Mr. Aleksandar Vučić. I na novoj dužnosti ambasadorke Republike Indije u Republici Srbiji. And on her new duty as the ambassador of the Republic of India in Republic of Serbia. Zahvaljujemo se na odazivu ambasadi Indije i gospodinu Sandip Kumaru, prvom sekretaru ambasade Indije. We would like to thank the Embassy of India for accepting our invitation, as well as the first secretary of the Embassy of India, Mr. Sandip Kumar. A sada molim našeg uvaženog gosta, prvog sekretara ambasade Republike Indije, gospodina Sandip Kumara, da nam se učini zadovoljstvo i obrati sa par rečenica o Mahatma Gandhiju i ovom događaju. And I would like to ask our honorable guest, the first secretary of the Embassy of the Republic of India, Mr. Sandip Kumar, to address this gathering with a few sentences about Mahatma Gandhi and this event. Poštovani gospodine, Sandip, izvolite. Please, Mr. Sandip. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, I thank Maya Media for organizing this event. I know Mr. Petrovic. He recently visited India. He is doing a great job in spreading Indian culture and Indian values in Serbia. A few months back, he told me that there is a lecture on Ramayana for the students in the university. When I heard that, I was surprised because these days such lectures are not even organized in India. We are forgetting our culture, and I was surprised to hear that he was organizing it in Serbia. Now, I would like to say that today our ambassador, Mrs. Shubdarshini Tripathi, she presented her credentials to the President, Mr. Aleksandar Vučić. She had come to Serbia 2 weeks ago, and as you know, India-Serbia relations are deep-rooted. We were friends during the NAM days when Tito and Nehru and Nasser, they were great friends, and today also our friendship is as deep as it was in the past. Now, as you are aware, today we are celebrating 154th birth anniversary of Mahatma Gandhi. He is the father of our nation, and he played a key role in India's struggle for independence. He did not fight with guns and bombs. He fought on the strength of his character, and he made that freedom struggle a mass movement. And he fought for justice, equality, and he said that we cannot win this world through hatred. Only love can win this hatred. This is the only solution. His famous saying is, an eye for an eye will make the whole world blind. So this is the theory that he believed in, and it requires a lot of inner strength in one's character. It's not possible to cultivate all these values in a short period of time. It needs time. We have to invest a lot of effort in making ourselves strong with some inner strength, and it comes through spirituality and following high ideals in one's life. We have to imbibe those values
within ourselves. We have to live those values. Then we can gain some inner strength. And that inner strength is superior to the outer physical strength that we can see. We can assess physical strength, but we cannot measure the inner strength of a person. And that is what makes him unique. He is father of our nation. So thank you very much. Thank you once again, Maya Media and the municipality of Zemun for organizing this wonderful event. Thank you so much. Zahvaljujemo gospodinu Sandeep Kumaru na ovako divnim rečima. We would like to thank our Mr. Sandeep Kumar on such a beautiful words. Gospodin Kumar se na početku zahvalio Maja Mediji na organizovanju ovog događaja, gospodinu profesoru Aleksandru Petroviću, koji je posetio skoro Indiju, kako on kaže, i koji sjajno predstavlja indijsku kulturu i vrednosti Indije kao države. On je čak organizovao i predavanja studentima na univerzitetu o Ramajani. Gospodin Kumar kaže da čak i oni u Indiji to ne rade, kaže da su možda i zaboravili svoju tradiciju. Takođe je pomenuo ovo o čemu smo rekli, dakle da je ambasadorka Indije danas primila, odnosno dala svoje akreditaciono pismo predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, a da je u Srbiju došlo pre 2 nedelje. Malo je govorio o odnosima između Indije i Srbije. Naime, naši odnosi između Srbije i Indije su duboko ukorenjeni, kako on kaže, i još su, da kažem, datiraju iz vremena Tita i Nehrua i Nasera. Danas, takođe, on kaže da i danas su naši odnosi prijateljski, kao što su i nekad bili, pre tih 50-60 godina. Ovde smo da bi, da kažem, proslavili 154 godine od rođenja Mahatma Gandija, oca njihove nacije, koji je igrao ključnu ulogu u borbi Indije za nezavisnost. Ali bez, kako on kaže, pušaka i bez bombi, već jačinom karaktera. Ta njegova filozofija, da kažem, pretvorila se u jedan masovni pokret koji se borio za jednakost i pravdu. Gospodin Kumar je rekao, odnosno Mahatma Gandhi, je rekao da ništa se ne može dobiti i osvojiti kroz mržnju, već samo ljubav. I od njega potiče ona čuvena rečenica na engleskom, znači oko za oko će oslepiti celo čovečanstvo. Eye for an eye will make the whole world blind. Ono što on kaže da je Mahatma Gandhi uvek isticao, a to je ta unutrašnja snaga. Znači, unutrašnja snaga za koju je potrebno puno vremena i truda da bi se izgradila. Ali upravo ta jaka unutrašnja snaga, duhovnost i visoki ideali je ono što jedino što može da bude superiorno u odnosu na ono što čovek fizički ima i što može da pobedi na kraju. I na kraju se zahvaljuje Maja Mediji i opštini Zemun na organizovanju ovog događaja. Hvala još jednom. Mahatma Gandhi, čovek vizionar, bio je jedan od osnivača savremene indijske države i uticajan pobornik satjagrahe, nenasilnog protesta na putu ka ostvarenju revolucije. Mahatma Gandhi, a visionary, was one of the founders of the modern Indian state and an influential believer of satyagraha, non-violent protest on the way of accomplishing a revolution. Indijski pesnik i nobelovac Rabindranath Tagore ga je prvo nazvao samo Mahatma,
što na sanskritu znači velika duša. An Indian poet and a Nobel Prize winner, Rabindranath Tagore, first called him Mahatma, that means in Sanskrit a great soul. Pomogao je ostvarenju indijske nezavisnosti od britanske vlasti. He helped the accomplishment and realization of the Indian independence from British authority, Inspirišući ostale ljude pod kolonijalnom vlašću da rade na sopstvenoj nezavisnosti i potpuno odbace Britansku imperiju i zamene je Commonwealthom. inspiring other people under colonial authority to work on their own independence and fully reject British Empire and replace it with the Commonwealth. Gandijev princip satjagrahe inspirisao je generacije demokratskih i antirasističkih aktivista. Gandhi's principle, Satyagraha, inspired generations of democratic and anti-racist activists, Uključujući i Martina Luthera Kinga i Nelsona Mandela. including Martin Luther King and Nelson Mandela. Gandhi je često govorio da su njegove vrednosti jednostavne, preuzete iz tradicionalnih hinduističkih verovanja, istina satya i nenasilje ahimsa. Gandhi often spoke that his values are simple, taken from a traditional Hinduistic beliefs of the truth, satya, and non-violence, ahimsa. Duhovno, kulturno i društveno nasleđe Mahatme Gandija nalazi se u središtu savremenog sveta. Spiritual, cultural, and social heritage of Mahatma Gandhi is at the core of the modern world. Nijedna istorijska ličnost nije savremenija od njega. No other historical personality is more modern than him. Jer je čistim duhovnim usponom, odbranom istine i etike postavio čvrst temelj slobode čoveka. Because with a pure spiritual rising and the defendance of truth and ethics, he set the firm grounds of the freedom of the mankind. Njegovo delo stoga je svetli putokaz prave kulture trećeg milenijuma. His works are therefore a light direction of the true culture of the third millennium. O tome svedoči i kratki film Gandhi, naš savremenik, koji je imao indijske premijere u Pondišeriju i Koimbatoru, a sada se prikazuje po prvi put u Srbiji. A true testimony of that is a short movie, Gandhi, Our Contemporary, that had its Indian premiere in Pondicherry and Coimbatore, and now is shown for the first time in Serbia. Predavač i autor filma je profesor dr. Aleksandar Petrović, profesor kulturne istorije Indije na Filološkom fakultetu u Beogradu. A lecturer and the author of the film is Professor Dr. Aleksandar Petrović, the professor of Cultural History of India at the Faculty of Philology in Belgrade. Zamolila bih vas da pogledamo ovaj kratki film. I would like to ask you to watch this short film. Naš današnji specijalni gost, čije ćemo predavanje slušati, je profesor dr. Aleksandar Petrović. Our today's special guest, whose lecture we will be listening to, is Professor Dr. Aleksandar Petrović, Srpski filozof, prevodilac, publicista i univerzitetski profesor. Evo, izvolite, profesore. Please, Professor. Thank you, Maya Media, for inviting me to this occasion, birthday of Gandhiji. Thank you also Mr. Sandeep Kumar for his polite words. And I must say at the beginning that he was asked by our faculty to deliver a lecture about Ramayana. And that lecture was the best lecture that I ever heard, even internet, that you can see, the best lecture that I heard about Ramayana. If all Indian diplomats have such a high level of intellectual understanding of crucial points of Indian culture, I really appreciate that, and this is why India is our pivot point of our understanding of modern world.
So, thank you, Mr. Kumar. Thank you for, we will ask you again to come to faculty and to, now, maybe not about Ramayana, but about Mahabharata. So I will shift to Serbian, to deliver lecture to our friends here. Imali ste prilike da vidite jedan slatki mali film koji je pravljen za studente ovde u Beogradu i koji je takođe prikazivan na univerzitetima po Indiji, upravo da je pokazali da mi imamo ovde svest o Gandhiju i da je Gandhi ovde značajna ličnost. Imamo mnogo razloga u stvari da mislimo, govorimo i da se malo potrudimo oko Gandhija. Mi smo na fakultetu napravili jedno središte sa tom prvom specijalizovanom bibliotekom indijske kulture, sa predmetom kulturna istorija Indije i sa skupovima koje, kažem, kamernim koje povremeno održavamo. Tako da tinja u nekako, bih rekao, evrocentričnom Beogradu, tinja u stvari jedno razumevanje i jedna otvorenost ka Indiji. To je što se tiče, da kažemo, ovoga, eto, prosto da znate o čemu je reč i kako to ovde funkcioniše. A ova prilika, u stvari, da se da obol Gandhiju u njegovom delu je nešto što ne treba propustiti, nikada. Jer Gandhi je nešto što je potpuno izvan tokova savremene civilizacije. On jeste u središtu, ali on je daleko izvan. On daleko nadilazi savremenu civilizaciju. I on jeste središte. On nije otac samo indijske nacije, kao što smo čuli. On je otac ovog sveta. Jer ovaj svet nema ništa bolje da ponudi. I to se videlo 8. septembra, ajmo sledeći slajd. 8. septembra Indija je bila domaćin skupa G20, najbogatijih, najuticajnijih zemalja ovog sveta. I šta je bilo zanimljivo? Znači, središnji događaj gde su svi učesnici dovedeni, desio se u Rađgatu. Rađgat je memorialni centar gde je počela i Gandhi. Znači, najjača ideja koja Indija ima, koju je ona predstavila svetu i za koje ona stoji, jeste Gandhi. Ima mnoštvo onoga što Indija može da pokaže, ali središte svih središta, misao svih misli, istina svih istina, jeste Gandhi. I zbog toga, kao što vidite ovde u ovom jednom uzvišenom okruženju, Indija je prenela poruku da je njena karta najjača koja ima i koju ona sledi i što je srž njene vizije, jeste Gandhi. Znači, u Gandhiju nema ni trunke prošlosti. Gandhi je čista sadašnjost i vizija koja se javlja iz te sadašnjosti. Ništa drugo, jače i bolje stvari kao poruka nije moglo da bude preneseno. I to ne samo u korist Indije, nego u korist celog ovog sveta. I ja ću danas pokušati da kažem nekoliko reči da bi Gandhi bio jasniji, da bi nam bio bliži i da bismo ga razumeli iznutra. Ne kao jednu istorijsku figuru
kojoj se klanjamo i koju prepričavamo i koju, eto, uvažavamo na ovaj ili onaj način, nego kao samo središte onog najvažnijeg što se događa u ovom svetu. E sada, da bi to bilo jasno, kao i u svakoj stvari, mora da se ocrta kontekst. Kontekst jeste Indija. Kao što mi ne znamo danas, samo 100 godina posle njegove smrti, što je istorijski potpuno beznačajno vreme, jer setimo se da su evanđelja nastala 200 godina posle događaja, mi ne možemo dobro da shvatimo Gandija. Još mi daleko od toga da vidimo veličinu onoga što je uradio. Možemo da osetimo, možemo da se usmerimo, možemo, imajući u vidu ovakve događaje, da shvatimo, ali ne možemo do kraja da razumemo čemu je stvar i šta mi njegove veličine. Naravno, to proističe iz toga što mi nismo u stanju da shvatimo ni Indiju. Indija je zemlja u kojoj sve što kažete i vidite suprotno tome takođe istina. Znači, ono se ne može odvesti, ne može se obuhvatiti, ona stalno izmiče, ali mi moramo da imamo nekakav osjećaj te Indije, da bismo mogli da shvatimo ne samo Gandija, ali ovu priliku Gandija. I nama je potrebno nekoliko oštrih crta koje možemo da povučemo da bismo mogli da se orijentišemo čemu je tu zapravo reč. Jer da biste shvatili u kontrastu, znači Evropu je lako shvatiti, znači to uopšte nemate nikakav problem, znači to je jedan algoritam koji se eto kako ponavlja. Međutim, Indija je nešto potpuno drugo. Ona nije površna, ona ima dubinu, ona mnogo zna, mnogo pamti, nije vidljiva na prvi pogled, ali ona nosi u sebi u stvari jednu poruku koja presudno određuje naš svet, pa i ovaj naš egocentrični zapičak u kome mi živimo. Indija je najjači pokretač evropske istorije. Evropska istorija je pokrenuta isključivo željom, strašću za indijskim bogatstvima o kojima se vekovima priča, prenose se glasine, pojačava se neverovatno lepim predmetima koji se povremeno pojavljuju u srednjovekovnoj Evropi. I Indija je ono što je u stvari nagnalo Evropu da se kreće. Njen najjači pokretač jeste samo Indija, samo materijalnim, ali i duhovnim bogatstvom. I to je pokrenulo celu stvar i to je gurnulo, dalo mogućnost Kolumbu da ubedi kraljicu Izabelu da finansira njegovu ekspediciju u Indiju. Znači, Indija je u stvari to sve pokrenula. Naravno, kao što znate, otkrivena je lažna Indija, Amerika, tako koji dan danas lažna Indija, zemlja lažnih materijalnih vrednosti i njene stanovnike autohtoni dan danas iz nekog razloga zovu Indijanci, iako nemaju nikakve veze, ali Indijanci su dobili ime kao zabluda koja je tada postojala da je otkrivena Indija. Indija je to što je pokrenulo i Indija je to što mi imamo danas. Znači, mi danas imamo dve Indije, jednu pravu i jednu lažnu. Znači, jednu zemlju istine i jednu zemlju laži. Znači, mi u stvari živimo u suprotnostima koje je sama Indija stvorila. S druge strane, Indija kao objekt žudnje, materijalne, strasne žudnje, pre svega naravno za pljačku,
resursima svake vrste. Istovremeno je Evropi i izvor najvećih straha. Evropa ima ogromnu neurozu od Indije. Ona se plaši da će je to beskonačno more progutati, da neće uspeti da shvati sve te indijske pojmove, da neće razumeti te indijske brojeve, da čitate istoriju matematike, pisci se zaprepašćuju kako oni rade sa nekakvim brojevima gde i kompjuteri jedan danas izlaze na kraj. I kako oni znaju da će kraj sveta nastupiti egzaktno posle 14 biliona, 2 milijarde godina i ne znam koliko još. Tu pamet staje. I to je ono što plaši. I prosto ta neka sila koja uvlači svest je ono što Evropljane u njihovom racionalnom kontekstu drži na neki način i na nekoj distanci od Indije. Znači, uzeti i otići, ali nikako ne, stvari, poistovetiti se sa Indijom. I onda imate fenomen te istočno-indijske kompanije, koja je jedna od najmonstruoznijih organizacija koja je ikada stvorena na ovom svetu, koja je direktno politički dovela do smrti od gladi više desetina miliona Indijeca. O tome piše i Knez u svojim zapisima Indije. Znači, to je to. Indija kao neuhvatljiva, protivrečna, ali nezaustaviva zemlja jedne plime koju nikakvi zidovi ne mogu da zaustave. Takva Indija je u stvari granica ovog sveta. Šta to znači? Pa na tim granicama je stao Aleksandar. U svom poduhvatu osvajanja sveta, on je sve osvojio, ali je stao u Indiji. Jednostavno nije mogao. On je poražen intelektualno, to je jako važno za našu priču. Njega je porazio Čanakija, znalac koji je imao nekakvu svoju školu u šumi i primetio je da mu se osipaju učenici, izašao iz šume, video da je tu Aleksandar, video da je kralj slab, da neće moći da se odupre i onda je on organizovao ceo taj otpor i Aleksandar je bio poražen. Čanakija je napisao posle toga Arthashastru, najznačajnije delo ukupne društvene i političke teorije ikada. Mi smo to sada u Matici Srpskoj preveli sa sanskrita po prvi put, tako da i naši ljubitelji evropske nauke mogu malo da se upoznaju da postoji i nešto drugo. Znači, intelektualno je poražen, je organizovao otpor i posle toga Arthashastri napisao šta, kako, i on je i dan danas univerzalni udžbenik. Upravo za sve one koji imaju problema sa kolonijalnim osvajačima. Na drugoj strani istorije, takođe, beskrupulozna Britanska imperija takođe poražena. Kako? Moralnom snagom. To je gospodin Kumar i naglasio, moralnom snagom. Ne vojnim sredstvima, mecima, puškama, nego je jednostavno na delu bila ogromna moralna snaga. Vi možete zamisliti šta znači poraziti imperiju moralnom snagom. Ili ne možete, jer mi to u istoriji nismo videli. Ovo je jedini put gde smo mi u istoriji videli da je imperija pala zbog moralnog argumenta.
koja to veličina i dubina mora da bude, da biste se vi osmelili da stanete na stranu etike protiv pušaka? Koja dubina kulture, misli mora da bude stavljena u dejstvo da biste vi mogli da sa tim pobedite jednu beskrupuloznu imperiju laži? Obično ljudi imaju nekakve rezerve prema etici, moralu, smatraju, pa da, ali to nije korisno, držeći se toga, mi ćemo oslabiti svoj položaj u svetu. A Gandhi je pokazao da je upravo to odsustvo vere u etiku, da je to u stvari slabije naše položaje. I da rešenje jeste uvek moralno rešenje. Ne postoji tehnološko rešenje. Ne postoji političko rešenje, ne postoji ekonomsko rešenje, postoji samo moralno rešenje. A da biste to shvatili, morate da se popnete još neku stepenicu više, da biste dotakli i da bismo svi dotakli Gandhijeve stope. Da bismo shvatili to. Jer ono u šta mi ne verujemo, u našoj egocentričnoj perspektivi, Gandhi je upravo to uradio. I to je uradio jednostavno, prosto je to uradio. I naše je da pokušamo malo i da dešifrujemo u stvari kako je uradio taj nemogući pothod. Znate, danas u savremenom svetu, svakih 8 dana jedna država kao svoj državni praznik slavi oslobođenje od Britanaca. Znači, pobediti tu silu moralnim argumentom, vi morate biti više od čoveka. Nije dovoljno biti čovek. Čovek pun raznih opsena, slabosti i ostalo. Gandhi je u stvari neko ko je nadišao tu nekakvu puku ljudsku dimenziju i pojavio se kao spasilac ovog sveta, mi nemamo bolji primjer. Često studenti pitaju, pa šta mogu ja ovako jadan, mali, nikakav, nigde, šta ja mogu da uradim? Pa im kažem, Gandhi je bio još manji, još izgubljeniji, neko ko nije znao gde i šta, ali Gandhi je imao povezanost sa unutrašnjim moralnim načelima kojih nije odstupao. Kad mu je majka rekla da ne jede meso na studijama, on nije jeo ni jaje. Nije sad tu važno ni meso ni jaje, nego je važno držanje načela. Kao što je gospodin Kumar pomenuo, karakter. Karakter je naš demon, karakter je naš uslov. Tako da je Gandhi dobar odgovor na ta pitanja šta mogu ja pojedinac. Mogu sve. Pri tome Gandhi nije bio pojedinac. On je ušao, on se probio do toga da bude ličnost i da ta ličnost bude u identitetu sa svetom. Znači, to nije bila neka odvojena ličnost koja ima neke svoje posebne interese. Njegov jedini interes u stvari bio je svet, odnosno jedina iza čega je on stajao bilo je istina. I sve je vrlo jednostavno. I kulise laži, ma kako bile moćne i zastrašujuće, padaju. Nema ih više. Gandhi je veliki učitelj. Čemu nas je on u stvari uči? Učio nas je novom jeziku, da progovorimo novim jezikom. Danas smo čuli neke već od tih pojmova kojim je Gandhi govorio, saopštavao svoju poruku i oslobađao se starog jezika. Znači, imate taj stari jezik moći koji je zavodljiv, koji ima neku svoju logiku, ali koji pada pred tim sistemom pojmova koji je Gandhi uveo
u ovaj život. Znači, prvo je svakako satyagraha. Satya je istina, sat je biće, znači držati se slepo, ne gledati ni levo ni desno, držati se istine, zato što je istina jedno i jedino istina obezbeđuje zaštitu. Čoveku pada u ropstvo lažno, privida pre svega. Znači, jedino istina. I on je izašao sa tim konceptom satyagrahe i masa sveta je to prepoznala i to se pojavio ceo pokret tih satyagrahi koji su sledili istinu, ne Gandija, zato što je Gandhi to rekao, nego su shvatili da je istina tu i da jedini posao, u stvari, doneti istinu na svet. Što je Gandhi to i činio. Šta je bitno i ono što je Gandhi saopštavao? Kada se drži istine, dolazi do procesa oslobađanja od straha. Jer vidite, masa sveta su u stvari strahovi koji hodaju. Imaju jedan repertoar strahova i šetaju te svoje strahove, noću u snovima, danju na javi. I onda sami sebe u stvari zatvaraju, izoluju od sveta. Jer naš svet je određen granicom našeg straha. Ako je ona blizu, naš svet je jako zatvoren. Ako je malo dalje, pa naš svet ima malo ovako. Gandhi je rekao, nema straha. Istina drži sve. I nikakav strah tu nema uopšte mesta. Postoji samo jedan strah, za koji se on zalagao. A to je strah Božji, strah od Boga. Jer to tek daje strah od Boga, to je tako isto i u pravoslavnom bogoslovlju, daje i jedan pristojan ozbiljan život. Lišeni straha od Boga, ljudi tumaraju, trabunjaju i ne znam šta je, izmišljaju toplu vodu. Znači, satyagraha je oslobodila indijsko društvo straha, koju su imperijalni zastrašivači, tada sa manjim sredstvima, ali brutalnije, neprekidno u stvari gurali u indijski svet. Kao što danas, kao znamo, strah je glavno oruđe koje treba da dovede do toga da se ljudi odreknu istine. Znači, nema satyagraha. I onda je ova poruka koja ovde je Modi poslao upravo to. Nema straha, postoji samo istina. I time je Gandhi pokrenuo ceo jedan proces koji se više nije mogao zaustaviti. I ne on, nego istina sama. Jer istina je najjača, ne postoji ništa jače. I on je to prosto pretvorio uslov društveni i politički problem. Pokazao da je to zapravo nešto najjače što nas može da drži. I vidimo i danas, da bismo povezali da je Gandhi živ, što Modi i G20 prosto pokazuju. Mi danas vidimo jednu očajničku borbu sveta laže protiv istine. Svet laži u potpunom očajanju i on je upravljao sva svoja sredstva, sve svoje načine zastrašivanja, sve svoje načine pretnje, podvale, manipulacije, lukavstva i ostalo, jer je očajan, jer zna da se ne može izboriti sa istinom. I da ima nekoga ko svedoči to, a to je Gandhi. Imperija laži nema šanse sa istinom.
iako se ne vidi odakle istina dolazi, ona jeste takva i doći će sa nekim najmanjim od nas, kao što je Gandhi bio najmanji od nas. Na početku on nije mogao da govori. On kao advokat, kad je počeo praksu i kad je izlazio u sudnicu, on da brani svog klijenta, on nije mogao da progovori ni reč. On je bio potpuno blokiran. Nijedna reč nije izlazila iz njega. I upropašćavao svoje klijente. Do trenutka kada ga istina nije slobodila. Sljedeći pojam koji se, znači, direktno sledi iz toga, to je svarač. Svarač je u stvari neka vrsta samoupravljanja. Reč mi je poznata iz ovih naših krajeva, samo što je ovde bila farsa, tako, jer je nedostao lično sazrevanje i odnos prema istini, nego smo imali rituale zaklinjanja velikoj partiji, koja je u stvari sve tu kao dobru ideju tog svarađa, srpskog svarađa, pretvorila u čistu farsu i nekakav razlog. Taj svarađ je, nije Gandhi prvi potrebio kao pojam. Zanimljivo je da je Čatraparti Maharaj u borbi protiv imperije Mogula, znači tih koji su izvršili invaziju u Indiju, za turkijske plemena i tako dalje, koji su tamo u Indiji vežbala ono što će izvestan broj vekova kasnije da urade nama. On je skovao taj pojam jer jednostavno nije mogao da prihvati bilo kakav podređeni ropski položaj. Znači, svarađ je u stvari suverenitet ljudi, samozakonitost ljudi, koja počiva na autoritetu morala. Znači, moral takođe, se pojavljaju. To su ti motivi koji se ponavljaju u različitim pojmovima, u njihovom sadržaju, istina, moral. Znači, svarađ je emancipacija čoveka kroz moralno delo. Znači, nije samo uprava proizvodnja nečega i njega, nego je u stvari vladavina samim sobom. To je ono što je nedostalo Jugoslaviji. U njenom konceptu niko nije vladao sobom. Svi su bili pogubljeni i lažno su se zaklinjali na vernost. Znači, laž je triumfovala i taj svarač nije mogao. Tako da, taj svarač, u stvari, naše samoupravljanje je vodilo u fikciju komunizma, a ovdje svarač je vodio ka mokša. Mokša je oslobođenje, ali unutrašnje oslobođenje. Čovjek mora da se iznutra oslobodi tako što je savladao svoj strah i tako što se uspravio i tako što je on postao neko ko vlada sobom i svojim svetom. I to je najbolji način potvrđeno u znamenitom Gandijevom maršu sobu. Britanska imperija u svom ciničnom stavu zabranila je Indijcima da uzmu bilo koju šaku vode i neko zrno soli. Sve je to pripadalo kruni. I mogli ste vi živeti pored mora, ali niste smeli da uzmete. Teško je zamisliti veći cinizam i bolji portret britanske imperije. Gandhi, osnažen ovim principima, znači i svestan da svarač mora da bude i delotvoran, on kreće na marš soli, prelazi više desetina kilometara, stotina kilometara, usput mu se pridružuju oni koji shvataju o čemu je reč, a to se poput
plamena, u stvari, ta istina širi, dolazi do mora, simbolično uzima vodu, šaku vode, ostane nekoliko grama soli i naravno ovi nabeđeni vladari ovog sveta ga hapse. Bacaju ga u zatvor i pokušavaju u zatvoru da ga slome. Međutim, Gandhi se u zatvoru oslobađa. Njega je zatvor oslobađa. Zatvor je bio neophodno potreban. Već u Južnoj Africi je proveo više od 10 godina bio u zatvoru. I nabrojano je da je on, u stvari, za vreme svog života 8 puta bio utamničen. Nisu smeli da ga ubiju jer su se plašili da će to dići talas ne samo u Indiji, nego u celom svetu. I vjerojatno bi digao. Ali 8 puta, znači, Gandhi u zatvoru pročišćava sebe. I to je, pošto on ima, da kažem, jedan odličan odnos prema ličnosti Isusa Hrista, posebno njegove besede i govori, to nekako odgovara tome da u evanđeljima je 8 puta pokušano ubistvo Isusa Hrista. 8 puta su pokušali da ga ubiju, pa da zatvore tamo nisu bili funkcionalni. Ovo je isto jedno simbolično pokušaj ubistva Gandija, 8 puta u zatvoru. Sad nisu uspeli da ubiju Hrista, dok nisu došli profesionalci, tako imeni, koji su to završili. Mučnim materijom, nisu u stanju ni to da urade, ali očigledno da slobodna ličnost izaziva određene reakcije. I da svet laži pokušava da to zaustavi, te istine, ali, kao što vidimo, to nije moguće. Treći pojam koji se, da kažem, najčešće pominje uz Gandhijevo ime jeste ahimsa. Znači, to je negacija grubosti. Negacija pokušaja da se tvrdim sredstvima upravlja stvarnošću. Karakterističan primer, i David Attenborough lepo to prikazuje, kad su u Amristaru Britanci ubili na nekom trgu masu žena, dece i nenaoružanih ljudi. Prosto su ih pobili. Da ih nauče red. Da ne može to tako sa njima. I posle toga izbijaju neredi po celoj Indiji i više tih policijskih stanica je ništa spaljeno. I Gandhi počinje štrajk glađu. Upravo u ime ahimse. Protiv koga on štrajkuje? Ne štrajkuje protiv Ingleza. Ne štrajkuje ni protiv Indijeca. Protiv koga on može da štrajkuje? Gandhi prvi put u istoriji štrajkuje sam protiv sebe. Zato što smatra da nije bio dovoljno dobar učitelj. Kad su se ovi oteli i počeli da spaljuju, napustili su i Svarač, i Satyagrahu, i ahimsu. Napustili su sve. A njegovo je bilo, u stvari, sprečiti strasti da dohvate ljude i da ih onda vitlaju kako god hoće. I on štrajkuje glađu. I dolaze da ga mole, stani, nemoj više. Štrajkuje i u nekom trenutku kada dolazi neka delegacija, ne znam kako je napravljena, on prestaje da svoj štrajkuje glađu. Ali pokazuje šta je ahimsa. Ahimsa je obračun sa vlastitim egom. Sa strastima vlastitog ega. Politički obračun sa samim sobom. To je ahimsa.
Znači, ahimsa nije ono sada we sing in perfect harmony. Mi smo svi živimo, pa smo kao svi veseli, mir oko nas. To nema veze. Znači, snažan obračun sa egom koji je izvor svakog nasilja. Mentalnog, fizičkog, društvenog, političkog. I Gandhi potpuno svestan toga u stvari. On kaže da se samo kroz ahimsu može vidjeti istina. Kada nema ahimse, nema ni istina. Zato što ceo svijet počne da vam treperi pred očima i ne možemo da razaznamo šta treba činiti, a šta ne. Samo kroz ahimsu. Ahimsa je kao neki lift koji te diže momentalno iznad ovog površnog sveta. Zabavljamo trivijalnim stvarima, koji je impresioniran kako će preživjeti, da će preživjeti. Gandhi to nije uopšte nije zabavljeno. Njemu je trebala ahimsa kao uzdizanje do istine. I on, evo, kaže na jednom mestu, moja ljubav za nenasilje je nadmoćna svakoj drugoj svetskoj stvari ili nadsvetskoj. Ona je jednaka samo mojoj ljubavi za istinu, koja je sinonim za nenasilje. Znači, to su dve reči za isti pojam. I kaže, nenasilje je moć nemoćnih. U trenutku kada oni krenu, Bog je sa njima. Istina je sa njima. Ja sam se zaprepastio na jednom skupu u Indiji, Univerzitet Madras, par stotina ljudi priča, mislim, čekaju se da je slušaju. I jedan stari čovjek iz publike u nekoj diskusiji ustane, svi začute, on kaže, Bog je, kaže, samo sa siromašnim. Tačno i sebe. I tačno se vidi u stvari odakle ide i kako je to u stvari i danas živo. Čim vi steknete neko bogatstvo, Bog beže od vas. Jednom Bogu to nije interesantno. Te igračke koje ljudi skupaju, prosto nisu zanimljive, ništa ne znači. Tako da je ahimsa, kaže, Gandhi traži živu veru u Boga. Ne možete ući u nenasilje ako nemate tu živu veru. Jer ćete se uvek osjećati poluzastrašeno, naoružavati se, braniti se, izvoditi, kažem, te neke predstave, ali nećete moći u stvari da dođete do toga što on kaže, istina je Bog. Ništa bolje, ništa preciznije, znači, samo povezane dve reči. Tako da čovek koji je nenasilan, automatski smatra on, postaje Božji sluga. I nije sluga vlastima Britanske imperije i njihovim filijalama po raznim zemljama. To jednostavno ne ide. Tako da je Gandhi u stvari smrtni udarac koji je zadat. To je ažda i kome treba, kao možda 100 godina, ali koji će neminovno delovati sam znak. 100 godina nije toliko bitno, nije toliko ni važno. Tako da Gandhi u stvari ima potpuno jasnu, konzistentnu, celovitu viziju i to je ta poruka koja je data ovom svetu iz G20. I tu poruku samo Indija može da da. Jer ovi drugi nemaju šta da iznesu na pijaci. U smislu nekog moralnog odnosa.
što nema. Evropa ima moralni problem, zato što nema moralne ličnosti, koje bi dale neki horizont javnom životu. Šta je onda u tom skupu pojmova, šta je tu još važno? Kako se Gandhi probio? Znači, to je pojam brahmačarija. Brahmačarija je u stvari uzdržavanje od telesnosti. Jer telo neprekidno vrši pritisak na različite načine. Psihoanalitičari su nam objasnili kako to deluje. A brahmačarija u stvari nije isto što je celibat, što je jedan socijalni program koji je dat određenom tipu ljudi koji žele da se bave religijom ili biznisa i oni imaju tu kao celibat. Brahmačarija nema veze s tim. Brahmačarija je u stvari jedan takođe put, kao što samo ime kaže brahmačarija, to je put koji vodi Brahmanu, znači apsolutnoj stvarnosti. I jedino što je tu u igri jeste apsolutna stvarnost. I pokušaj da čovjek dođe u stvari u dodir sa apsolutnom stvarnošću, a da ne bude bačen na nekakve sramputice gdje ga vode upravo ti psihoanalitički mehanizmi koji su dobro poznati. I da nekako spase sebe iz te mreže želje, žudnje. To se svodi na ove prethodne stvari, ali on je to radikalizovao u 36. godini i on u 36. godini ulazi u brahmačariju. 36 godina su odlične godine za razne telesne gluposti. Ali Gandhi u suštini ima taj neki cilj, neki lift koji ga podiže i izlazi iz te buke koje stvaraju želje. Izlazi iz rastrzanosti, spasava se podela unutra, neuroza i ne znam nije šta. I dolazi do toga, u stvari, da se oslobodi iluzija od onoga što je ne ja. Znači, imate borbu sa ja, a onda imate borbu sa ne ja koji dolazi sa svih strana. I prirodno, u prvom instinktu čovjek želi da to posjeduje, ovako ili onako. On se oslobađa to sada i ne ja, brahmačarija. I isto na taj način daje veliki primjer. Do čega on tako dolazi? Dolazi do jedne jako bitne pozicije, odlične stvarnosti, a to je tišina. Vi kad pogledate i kad izađete ili kad sednete negde, to je sve zadušna buka. Zadušna buka. Buka informacija, buka interneta, buka društva spektakla koje ne zna da jednostavno ne stane, je nešto, u stvari, što Gandhi pobeđuje tako što jedan ceo dan nedeljno ne govori. On provodi taj dan u tišini. Ceo dan je u tišini. Nema govora. Ako ima nešto, on napiše. Zašto tišina? Zar nije reč o tome što nas ubeđuju ovi neoliberalni proroci da prevešemo svoje poruke, da to bude vidljivo, da ljudi vide i tako dalje. Kod Gandhija ne. On se ne trka da bude vidljiv. Istina je nevidljiva. Pojavi se ponekad. Zašto tišina? To je možda najbolje objasniti kroz Mozartovo tumačenje muzike. Kaže, kad komponujem, najviše pažnja obraća na pauze. Jer pauze u stvari moduliraju onaj ton koji ja hoću da napišem, stvorim. Bez pauza, bez tišine, bez razmaka, nema nikakve poruke.
Znači, tišina je ono što bitno kodira, određuje život. Pa i u informatičkom svetu, kakav je beslovesan, kako danas postoji, vi imate 0 i 1, to je sve do čega su došli. Znači, imate 1 koji traje i imate 0 koja je stala. Znači, ne možete ništa u stvari bez toga da postignete. Možda još jasnije, očiglednije kod Nikole Tesla. Znači, ako hoćete da imate tok energije, morate imati 0 i 1. Znači, možda morate imati jednu pauzu, morate imati tišinu, morate imati prekid. I onda energija teče. Ako imate dva paralelna toka energije, to neće da radi. Nećemo kratko spojiti. Tako da Gandhi u stvari i tu saopštava nekakvu svoju poruku. Do čega on dolazi? Ko je glavni neprijatelj? Nisu to Britanci. Oni su beslovesni kao i svi drugi. Šta je glavni neprijatelj? Gde se on nalazi? Glavni neprijatelj je utamničena ruka. Ruka koja je u tamnici. Ruka koja se više ne pokreće. Ruka koja sledi mehanički, industrijski takt i koja više nije u stanju ništa da uradi. Samim tim ne može da pokrene ni mentalni proces. I to je njegova odsutna borba protiv tehnologije. Znači, ovog zla koji je potpuno prekrilo svet, mentalno, jer ljudi u nekakvoj svojoj naivnosti veruju da će tehnologija nešto da pomogne, da im nešto reši, da će da donese nešto, ne shvatajući da je to vrhunac sveta laža. Da je to stvaranje duplog dna ovog sveta, dubliranje sveta. Da je to nešto što nema za cilj da bilo šta reši, ništa ne rešava, nego samo stvara probleme. A onda se na tim problemima pojavljuju politički programi sa ovom farsom o klimatskim promenama, jer kao industrija oslobađa gasovnost, a i mi što dišemo, imamo sve više. Dakle, tehnologija je za Gandija u stvari glavni neprijatelj. Šta on radi? On traži da svi počnu da se bave tkanjem, prvo predenjem, a onda tkanjem, da bi se oslobodili tiranije britanske industrije koja im prodaje koješta i obično obvezno zakači neki brend da bi se poislovetili što više. Znači, on traži oslobađanje i on je na taj način u stvari uništio britansku ekonomiju. Zasnovano na mašinskom radu, mehanici, koja je prividno nudeći različite krpe i proizvode u stvari oduzimala ljudima slobodu. Ljudi su ostali bez slobode. I on je to prozreo i kaže da taj spinning wheel, to je onaj točak za predenje, da je to najmoćnije u stvari forma u svetu. Ne postoji moćnija konkretna forma od toga. I ima tih slika gde on u stvari pokazuje kako treba se preko toga boriti i da to jeste suštinska borba, oslobođena ruka. Jer bez oslobođene ruke nema oslobođene misle. Tek onda se pojavlja oslobođena misle. Ne sledi ruka misao, nego misao sledi ruku. Gandhi je toliko prodorno shvatao te stvari i onda je on zapravo uspio da se oslobodi tog parazitiranja, pijenja krvi istočno-indijske kompanije. Koja nije, nemojte misliti da je ona nestala.
Ona je sad samo postala Svetski ekonomski forum. To je to isto. Istočna indijska kompanija sa svojim kao idejama kako uništiti što više ljudi, kako nametnuti sve nove i nove forme. Reklamiranje tih koncepata kao što je veštačka inteligencija koja će kao nešto uraditi umesto ljudi bolje, ljudi su nesavršeni i tako dalje. Međutim, kad vidite ovaj skup Gandijevih pojmova, koja veštačka inteligencija može da ne može ni da se zamisli ta vrsta tog programiranja. I to je prodavanje magle. Obično, neukim ljudima, zastrašenim, koji su u stanju da padnu ničice i da se klanjaju velikom idolu kompjutera, superkompjutera koji će da objedini sva znanja. Pa to nije ni za malu decu. Mislim, jeste za malu decu ovdje. I Andersen je mnogo bolje. Njegove bajke tehnologije koje kao treba da se pojavi u kočem spasilačkoj funkciji, da će spasiti čovječanstvo. Gandhi je protiv otrova. On je global kolac za tehnologiju, posebno u ovim njenim virtualnim vidovima, kada ceo svet je prinuđen, ubeđen, zastrašen da ode u te digitalne pećine i da čuči u tim digitalnim pećinima i da gleda te slike, zato što je zmija pojela sve pomrša. Gandhi bi se smejao, ali dobro, mi uz njega u stvari možemo da bolje shvatimo i da razumemo šta je nas našlo. Zato kažem da Gandhi nije prošlost, Gandhi nije Indija, Gandhi je ovaj svet. Vi nemate ništa što se može uporediti s njim. Jer on se ponaša kao da nije čovjek. On se ponaša kao da je nekako božansko biće koje ove stvari ništa ne utječu i koje je u stanju. Mi ne možemo da se oslobodimo ovih krvopija koji nas ovde daleko Srbiji, a on je oslobodio Indiju. To je nezamislivo. Zemlju bogatstva. Tako da je to velika poruka slobode, istine, moralnosti, znači nešto što mi treba da prosto naučimo. I mikrofon bi dao znak da je daleko od toga. Ne treba, hvala. Rekli smo dosta i on ima dušu, pokaže u nekom trenutku kad treba. Malo se možda i ljutio na tehnologiji, ali Gandhi je sve to zaokružio i dao nam šansu u stvari da se pogledamo sami sebi u oči, a ne da se gubimo u ogledalima koji smo se okružili i koji nam govore kako smo pametni i ostali. Pogledamo sebe i onda ćemo vidjeti gde smo i šta smo i ko smo i ovaj skup pojmova koji nam je dao Gandhi je nešto što nas jednostavno vraća nazad u život. Jer ovo što živimo nije život. Nemojte imati iluziju. Ovde nema nikakvog života. Imamo posla samo sa senkama koje se teturaju i kreću i koje se programiraju. Gandhi je u stvari vaskrs života. I on donosi vaskrs. I on donosi tu radnosnu vez da ličnost može da se oslobodi. Bez obzira na to se priča robot slike kojima nešto. Zato ga mi slavimo i treba da ga slavimo i zato je slaviti Gandhija u stvari spasavanje kao čamac za spasavanje. Mi spasavamo sami sebe na taj način. Tako da vam se zahvaljujem što ste došli, zahvaljujem se Maji Mediji i zahvaljujem se Bogu što